i da na jednu revijalnu utakmicu pozovem evo selekciju radnika ili svih igrača da odigramo jednu utakmicu sljedeće odbojke, ja im garantujem da neće set uzeti. Tako uzmu set, ručak od nas. Evo javni poziv se čuli. Jeste, javni poziv momci. Po našim pravilima. Pa to ćemo onda da propratimo obavezno. Ali novo po vašim pravilima, jel? Naravno, po pravilima sljedeće odbojke. Jel mogu gospođe u prvi red? Naravno. Može. Tu smo. Evo ako prihvatite. Treba da istaknemo da mi nastupamo za reprezentaciju Srbije. Također, osnov specijalnih paralelnih veza i ekipa Oki Simber ima 2 reprezentativca. 2 u sljedećoj odbojci i 2 u košarci licima. Što još treba istaći, iskoristio bi priliku da se zahvalim Skupštini opštine Bijeljina sa kompletno kovljećim kadrom na čelu sa načelnikom, koja u Republici Srpskoj procentualno inače najviše izdvaja za sport, automatski time invalidski sport, bez čije mi pomoći ne bi se mogli takmičiti. Ovo je vrlo skup, pogotovo u košarku licima svud, gdje su kolica imao da valja koja košta 4.000 eura. Najminimalnija. Najjeftinija koja mi igramo. Kažem i također sa resorno ministarstvo omladine porodice, omladine i sporta. Mi imamo svog predstavnika Grbić Novaka koji zastupa, radi profesionalno u ime invalidskog sporta, koji isto dao veliki doprinos razvoju invalidskog sporta u Republici Srpskoj, da istaknem samo sebe. A da vam kažem, isto nije to baš mala funkcija. Ja sam bio predsjednik prije, meni je bio Mićo Mićić, predsjednik Saveza sporta rekreacije invalida Republike Srpske, gdje sam ga naslijedio. Tako da se dala velika ozbiljnost tome. Znači da je to nije i mnogi ljudi imaju veliku predrasudu. Kažem, ovo je čisto vrhunski profesionalni sport i ovo apelujem da od sada da imaju u vidu naše rezultate, da se ravnjaju u rangu sa ovim ekipama. Da ne biramo samo na nivou Republike Srpske koja dorimo lige, nego mi imamo uspjeha i kao reprezentacija Srbije i pojedinačno, kao što su neki klubovi ostvarili rezultate, da nas svrstaju nivo takmičenja ako je evropsko, svjetska, ove godine i evropsko prvenstvo, gdje će već za još malo početi pripreme, da imamo velike ambicije ove godine. Možda po prvi put da smo sazreli da osvojimo medalju. Znači, vele sile su tu u pitanju. Znači da je to veliki doprinos i Republice Srpskoj i Srbiji u predstavljanju paralimpijski sport, jer mi imamo također veliko svoje medalje. Uvek je aktuelna priča kada su sportisti u pitanju. Medalje su tu, pehari su tu. Ima li para? Da li određene medalje, Zoko, pitanje upućeno tebi, znači da recimo možete da dobijete i neka novčana sredstva? Kod drugih je to ulaganje u treninge, a kod vas, ako mogu da kažem, to je ulaganje u život. Da. Evo ova sada konkretno nagrada, zahvaljujem opštini Bijeljine, je nosila 500 maraka. Je ta nagrada i ovaj put hoću da čestitam malom Hofmanu Miljanu, što je postao najbolji sportista Bijeljine, zasluženo, i ono što me oduševilo, što je dobio od svih članova žirija čistu 10. Znači, opština Bijeljine računa na to da nagradi te ljude, jer oni znaju koliki trud stoji iza svih tih treninga i uskladiti obaveze. Kako se radujemo tim vašim uspjesima. Vjerujte mi, nedelju mi kad odemo recimo u Kneževo ili Foč, treba nekad ustati u 4 ujutru i vratiti se gotovo pred ponoć i ujutru recimo na posao. Da vam ne pričam, kad smo osnovali klub, mi prve 2 godine bukvalno nismo mogli da dobijemo nikoga. Svaku utakmicu koju se vraćamo, meni je bilo iskrena želja da sletim s autom u Drinu ili u Vrbas, zavisi gdje smo išli. Kako je pitala Zorane žena uvijek? Koliko ste izgubili? Koliko ste izgubili? Koliko smo izgubili? Mi žene znamo zaista da budemo jeste uzeli makar nemilosrdni. set? Ne možemo da uzmemo seta. Svi su nas bukvalno rastuburali. Međutim, došlo je vrijeme sad da i mi uzimamo mjeru malo drugima i mogu vam reći da je mnogo lakše. Lijepo osjećaj. A ono je užas bio. Totalni luzer smo bili 2 godine. Znači, treniramo, idemo, trudimo se, ali ne ide. Dobro, drago mi je što ste rekli tu priču zbog naših kolega da znaju kad ih oderete, da to tako mora na početku. Mora. Sada, pošto inače naši gledalci su divni i zahvalit ćemo se još jednom svima vama koji uvijek se javite i želite da pomognete kada vas nešto posebno dotekne. Ja vjerujem da ukoliko vi želite da pomognete našim sportistima, invalidima, možete da se javite ukoliko imate neku pomoć. Evo, čuli smo, znači kolica su najjeftinija 4.000 evra.
To je zaista mnogo, to je... Evo sad imamo jednu akciju, ako Može. trenutno ja ne treniram, vodim trening, nemam kolica. Sljedeću stvar, evo, ne da predstavim koliko je, pošto ne možem ubijem sve klubove. Ja nastupam za Atletski klub invalida Banja Luka. Mogu da se pohvali, imam 2 prva mjesta u bacanju diska na Novoj Bosni i Hercegovini. Kupio sam sam sebi od svoje penzijne invalidnije kuglu i disk. Nisam imao para, kupim koplje. Nažalost, atletika obije nije razvijena, Atletski klub nema koplje. Žao mi je, jer sam zadnje takvičnju kuglu uzeo 2 treća mjesta. Žao mi je što nisam znao za taj talent, možda bi nije im puno falilo čak za olimpijsku normu. Da. A hoću da vam kažem da su inače izdvajanja za sport mala i da su, osim opštine Bijeljina, govorim globalno, u Republike Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine, da je to najbolji vid razvoja današnje mladine, da treba sport da se vrati u osnovnu i srednju školu, tu da se vrati, znači, izvorni sport, da se tu ulože sredstva, tu su nama talenti i bit će nam manje posjećeni i kafići, i kladionice, sve. I ne mislim da će sljedeća ova vlada da ima sluha. Znači, cilj je vratiti sport u osnovne i srednje škole. Ja vam sigurno tvrdim da imamo veliki potencijal, velike talente. Evo ovaj primjer, evo, prvak svijeta je Kokman, ali ovaj Vidaković. A da vam kažem, smo kompletno Bijeljina, jer sada sticam okolnost sa 50-ak opština su došlo stanovništvo. Znači, različitog i mentaliteta, različitih fizičkih predispozicija, ja vam sigurno tvrdim da uz veća ulaganja da će imati prvaka u svim sportovima. Ne samo u Bosni i Hercegovini, čak i Evropu, svjetskim takmičenjima. Ajde malo da budemo praktični. Možda u ovom trenutku nas prati neko ko se bavio nekada bacanjem koplja, pa to više ne radi, pa to stoji negde. Kome da se javi? Pa mene. Što znači adresa? Moja adresa, jedino imamo i klub, registraciju kluba i... Mail adresa, telefon, bilo što. Može telefon, evo e-mail adresa je novot@telra.net, telefon nije tajna, 065 903 793. Inače, svim prijateljima sporta ako mogu da pomognu, pošto smo mi uredno registrovani klubovi i kod suda i kod svih institucija, sva plaćanja idu žiralno. Mi ne uzmemo dobro, kad je u pitanju rekvizit, možemo da primimo, sve ostalo smo raspoloženi. Mi svima onima koji su pomogli se zahvaljujemo. U nekim manjim novčanim sredstvima za razliku od opštine smo upriličili zahvalnice i ovom prilikom se zahvaljujem svi koji su pomogli na neki način i koji će pomoći. Dakle, poštovani gledalci, ukoliko negde u podrumu, na tavanu, u garaži imate neko koplje koje stoji, ko zna od kada, ima to ko će da koristi. Kad budemo zasuti kopljima. Znači, uradili smo dobar posao. Uradili smo dobar posao. Obično gledalci prvo nazovu televiziju, pa traže onda kontakt. Tu smo da pomognemo naravno zajedno i da vam još jednom čestitamo. Vrlo lepo ovako kada se vide ova priznanja, to je i vama jedno veliko priznanje za trud. Moramo sad reći malo, pošto malo je opuštajuće nedelja, kakva Zoka je malo, pošto je možda i pod utjecajem još primio nagradu, ipak čovjek sa 47 godina je najbolji kategoriji invalidnih lica, pak malo tu je moje zahvale kao trenera i igrača. Ali ono što mi kad smo prvi već u pobjedu stvarili, to je smo pobjedili na turniru u Banja Luci, gdje je bilo 12 ekipa Hrabri iz Zagreba. Znači, ni ja prvi, mi nismo spavali 2 dana. To je bila, mi smo tada osvojili recimo možda 6. mjesto, 5. bilo 12. Ali ta prva pobjeda na većim takmičenju koja je bila prije 5-6 par godina, znači toliko nam je značila i od tada, maltene od te pobjede je krenulo u neku To je u stvari najpoznatija ekipa sa prostora bivše Jugoslavije. Oni su prva ekipa koja je osnovana 1983. i bili su i evropski, ja mislim, šampioni. I možete misliti, ekipa sa takvim imenom dođe i prvu jaku takvu dobijemo protiv njih. Ali smo, recimo, sjećam se pola seta prvo gledali u njihovog igrača koji bez obje šake igra najbolje. I mi smo bili toliko impresionirani da smo taj prvi set, ne znam kako smo ga dobili. Nismo mogli da vjerujemo da čovjek bez obje šake igra odbojku. I najbolji igrač kod njih. Međutim, mi smo tu imali sreću jer smo bili mnogo ambiciozniji u tom meču i bili smo mlađi. Oni su već bili dobri veterani, kao mi sada nešto novo. Još ste vi u ovoj mlađoj kategoriji. Još ste vi. U radost se kaže, mi se radimo kao ona mala, najmanja djeca koja svoje sport. Tu Radujte radost se uvijek. velika je tu radost.
I mogu vam reći da je u opštini Bijeljina da je ipak iz anonimnosti izžao taj invalidski sport, da ljudi ulicom kad se igre sretu, da čestitaju, da prate, pogotovo sad na BN televizoru ovog osvaje. Sad ste zvijezde. Ovdje piše, Sad ste velike zvijezde. ovdje piše BN3. Zašto? Pa bili smo treći u prvenstvu Republike Srpske, pa bit će možda 2 pa 1 na nas. Ako sljedeći put pisat će nadam se broj 2. Ne smijem obećati keca, ali ajde. Ali ajdemo, sljedeći put dođete. Ili dvojka ili jedinica, dobro je. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Pozdravljamo sve članove, naravno, i koji danas nisu došli ovdje, bit će prilike. Naravno, dragi gledalci, ukoliko postoji ideja kod vas neka kako možete pomoći, dobro će doći pomoć i da vidimo onda rezultate, onda će doći još bolji rezultati. Hvala lijepo još jednom. Hvala vama, hvala gledalcima BN-a. Veliki pozdrav. A nas dve, ajde se pripremimo. Nikad nisam bila dobra u sportu. Dado, puštaj muziku. Ajde. Opa, Dragana!